baby, I'm beginning to see Rawlings Park. Now, she met here, Utimu say, ye bubu shops near the Adina wa say. Ye be pin aben ye ma memone, ya wo for more moton adia wa say. Near no match train come after the entia, ye bubu shops near the Adua say. Young Connie and no monk train come. Ma, good afternoon. Afternoon. Mommy Pachapo man. Nyamiadom. Nampacho, dear Necos was say. I had a ton, dear. Best 7 months ni, and I am a 4 containers, ni some per container beer. Into yet, I said almost some per container, containers no. Jamu ya ba he ba ye ka de be kasa na de na abonti photo ande ya ye won inside no de omo ma ye nton ande yo ye pom chosa na se ye schedule wo table so Sunday no ye wo ho na nkofo frefre se ye di container be sisi a ho na me sisi musu mu mpe container na ha lorry park na de na mu di containers aba be sisi a okay na yesu ye mpene ye be ye demonstration na nyame adom ye kwa mpanifo na anim e wo ye me ye kwa me yo ho nyame adom we ya na nja ye kwa osi o yenya botire manya basabasa manya ti onopai obesimo ni nkofo ampaso nyame adom ye ba ye no obesisa nyama ni nyina ti ye pa abanu cho ye nim obia ye nisika ye be di blonya ye nisika yakoji lo ane ye di ejuma ye pa no cha o ma ye kwan on tro obia di na ye ma ye kwan na ye nto ade no se omu pese omu nya container ma ya mu tro ye nyina di na ye be obia container yo Jesus yes almost yesu ya ko pen panifo no na omo abayi container no ti ye nton de ti ye petebo ye pe container okay mpacho omo ba ase omo kan omo bom nka ya nsa na omo ba ye chi omo ka chi anchira ye omo ka chi ye si ade na mpesa omo mpanyin ye mam ye pa cho ye pa omo mpanyin cho ye ma ni mema ye wo Rawlings Park ha ye ni obia ye ni dane so onhwe ye wo ha na omo mpanyin ma ye be ye containers ni wo ha no omo ma ye diva ye no omo so mbe ha ya adwen omo ma ye nton ade wo ha nti ye sere no mbre mu ma ye ye ni obi ono ane ye wo mbre mu ma ye ma ye wo Rawlings Park ye bre wo ha ye no mu hwi ya omo mbo ye nka ye pon ye kofi a ye ba ye no na de omo abaye nie ti ye de omo mpanyin ase obi ye obo a ye be yiyi niama no wa ha nyina ye de omo ase ya do mo ase papa mpacho ye ma me ba kon so wa ase pese no twetwenkom mommy good afternoon mommy mpacho dia na ekoso wa me mpacho dia ekoso ni say Rawlings Park ha dia nyame enum ye nhede ni ahoto ha kra be 8 months ni na ya abaye wo mu ha ye sa sika edi ye adwuma nyina se ye binum ye kunafo aha na eto ade kakaka na edi se ma 8 months ni abaye fo ha ye sa wo de niam besi oni abefa ko wo de niam besi oni abefa ko ye tabu ye bubu ni nyina mu a be 2 months ni dia ya wo ma me atena se kakra nanra ye fifie ba ya wo mu di container beji ha nyina promotion center ho ye fa container si hoda enu e be di container be si ho nyina na ma ni ye ka ye hu bom ye su ye come your office mayor no so ye ba tampa wonu so de to na nanim na so do ne ma ebi se woni mi se ahaya ne ma wa ha wotie ye ene wo ma betutu container ni nyina ya da na se ye ni aje papa ye hu se ye wo mampani bia wotaye ti enti ye sufra na waje ye so awie ya da na se nyame enhira no ye da se ofane good afternoon ofane mini ya no ye Rawlings Park die ofane bia ne wo ni ye bia ne bia no wo fia no fia no ye wo ye bi na kwa ame no wo ka fia wo no fia no wo pajala wote no wo ka o mo ko ne keke wa twa wo ko ni wo ba apke container se ba mo wo gba efe ni wo bisa ni e obla nu kwa ba e boy kwele ke amejawo wo Africa ni bi kwa sha ni won fo e bia wo ka o nana do ba ywe kwa wo ja ka no wo ka kwa wo bi wo fofo yi akwa ame mina kan bi ba ya ese si yin eshika
bia no machuni ni pa na ekoni kambi no anka ayua mi eja ke to mi interview so many years mana gbe na mo ko fa mi shikobeto na ka container ba ma bia na wo mo ko atami no anka ayua mi inya 300 million bag na ni yen po shikabe mi iyen bag follow shikabe mi kajale bi po ye ko ni no ayua wo na na do we ma wo regional minister Oiwado Mommy, good afternoon. Me ma wega. Ama wega. No money am. No ni yo mi pe jake. Shida kan clean ya regional minister di. Ke wo mayor Elizabeth Sackey. We mo fe shida ye de. No ni J10 wanda na akufa doshi. Akakaje January ni wo babie ne wo moko shika ko mi nkula amba kuma woni bi fe ye bia namba lolo wa canopies mu ye bia je Accra metropolitan bia je ame lolo wa canopy fe na me lolo wa chobi ni wa ka ho ni bi fe ame ka o jalabe na me lo abaye bi ka baba bia na me jo wonye ma so ami wonye ma du na wonye ma gbemi ami ba ya baba shika ye bia ba shika ye wo de keke shikani watabia ne wa pure 2 cedis ticket that be pure 2 cedis ni license every year wa pure 8 Ghana no wa mokome ni yo bia am na 8 million year day 800 Ghana cedis ya mokome de ni wa 2000 wa yo bia e wona ni bagmene wona money ba yue ha wa da ka ke na do le heko ayo ka regional minister heko ngone no ni nya fe ne ha no na ke aso mo anye le heko kula wona bi fe ya mede ya chi for kinde ya mu here wa canopy ka wona bi fe ya de won danye shodo gba sile no ni nya fe ha wo sombo maye won danye shodo gba regional minister o to mi aka ganyo jibu Oiwado Elizabeth Sackey bo wo fotai no ni jisida agbo na adode mokola gbe ke bi yeju o ba wume won tuni ni waka kwa wo bi kon wo bi abatu mo nu pe ko na menya me kwa oda wo se segbe lo ni ya no ameka bi efe tamo no ni bi ame yo ni ye mo fe mo ni tese ka appointee ijile o pari e baye moko e baye fie baye ame baye ye ka e sika wuja kan wo envelope mi aha me e wo de kata aje nya monitor me nya monitor ma fe mo ba mo ne me ala ma na se ni shika wo we no ame ne da ho na ba ye fai si de hu ye wode no be shika mi e wo won pe de fai nya wu anye no shika nya ka nya ba na me watale green na me kala ka wo ba akan kakla akaba dwandanka no shika ya ko ya shika na me ya me fotoro ami e ya me kotoku ami e ya individual sa kotoku mi shikana me hiyo ya bia kokwe ba government dey e wonya wu anya he no nya yuado mana nya chomi anya wona ke asomalo ni ya no nana ole enoko regional minister eko eko fe kwa ka ole eko fe kwa ka ole no na fi asomo ole eko yuado nyunwa ajonyi fiti de waya ya ba park iso ya hunto ya da obia ba se park ya da hoyi ye ni pani bia wa ha ye ni obi a o jina se onu no ye pani aban na yi ni se o ma ye so wa ye ni bi obi a aban de ni be free ho ba so ma ye so bia o be pani sika adi aguni botom it se ama o hawo ni amane ada ye so pa e wo park so na asemo ni nyina ni se ye wa ha no omo ba se aha ye car park nto omo pe container wa eti container no so omo na didi iska di ba ye be bubu containers ni nyina wa ana no ye hu dede sa na ko radio station ani TV station yayi ajamu ana jamu bu aye ana jamu bu aye ana ja omu ja ye na ja ye san be che ye honu mo na memende de ba chi kwasi ade ana gidi wo mu di containers abesi si atese wo mu tu ye free we ahomete sempa because ye nyina ye Ghana fo enye obia na se bika fra che ne sa ebe so lachi eti yesu ebe ye kakra na edididi na se ba ne se 1 2 na ya ba mon sorry aye car park na wo dim sa aye car park na wo di container besi ya wo di container besi ya wo se wo mpe wo bubu eti eba ne se no wo sa di fufra besi ya na che se ye ni obia obeka yasem
na asemi ba e me pa me gina we me pa because said dia nura na na do crofo super no na me ka se na na oni mo hwi o se o ja oni hu bi na Rawlings Park for ma ni nyina hu se ni ekoso nyina tese na wada eti anu aye ko we mayo no mo mayo ti akwa na ma me se ye nya botre no oye oba tan ti oba jo kwan a obefa so a omo be yi container yi nyina afi ya ani se no pe ye ba ya asojafo ani aposifo aba ya omo be yi afasu ne disu ni se omo se ye chatekiti and they are bind there omo se ye nche 5 cities ya eno no omo de se sabola na to de bi na obetwe bola egu park isu a eya awreho enti park no so omo yi obi a wono na obegina se ono na atwa park so ma ya kepe pa ye ni obi a nti obi a ba osem ye pani na wabegina de na wadi no oko ti yesra aban se o man na ni ma Rawlings Park. Okay mommy me pa chi wo mo ba ha se no omo de container ni besi so omo bo mo nka ya ansa na omo de besi wo na me che se efiada no mimi da no anaju eni kwasiada anopa na omo ye sade we omo amo ye nka ye enti yeso ye ni ayi gutafo ampanifo na ye adwuma ya ka guta ho eti gutafo ampanifo so ba ha ana on frɛ mu fo na nipa ne tete ha se be ka fra che se mo pese butu om kra na mo di content sisi wa ma ho ase se mo bo mama ne se ye pese ya di content na sisi ya ma mo eti mo di mo ma e be 3 days ye da so ni ya na ye hu se na benti ya ba so ma no so se wo mu ni mo fi e na mo se ya mpa wo mo anka nche enti wo mo epa ye chew sabi ka fra che se fie no po ya wo di ampo a se ye ntu ni pa mfiri mu sa wow obema ne mmere bia nipa no bi beto afim nti niama ekoso park so no eya wo mete pa nti yesra regional minister say oma na nim la pa na niama ekoso park so no sabi ka fra che egu na nim ase enye me da mase. Okay ye gusi gina Rawlings Park ni enye brother ba ko ase ya ye pese ye ne twetwe nkomo ni ebusa ne de ekoso ewo Rawlings Park hasi. Boss, good afternoon. Yeah, afternoon, boss. Boss, mpacho apoma. Yes, I do more. Na mo say. Mpacho nyame adom. Na mpacho de na ekoso wa hasi. Enye bibia emre bia twemu di some early this year no. Na ye be demolish containers e wa hanu nya. Mi container kraka on, mi container wa haya. Na ye demolish ye. Eti ye demolish say empe container bia wa. Eti ye nyina won mu na mbe yi free headquarters. The phone na team musa hwe amba. Na hwe so anse. Ana Sunday no Saturday no yakɔ fie ye ba enura Monday we ya ye ba na containers asisi ya da bra bia aye aduma no eti ye ba ne say free na ba ye dede sa moda Roma any media for kakra bi o mo ba any panyifo mo wa no etu ho anamo eti ye de yakɔ fie akoda anope ye ba ya ye jeti ya ne se container ne di ba ye bejujure nyina de akọ enu ani enije a ya nya bebre se ene yakopon tie paibo ena chopper ye di tu amafo anim no so akodru aban anim ama wate ye so eti na obo se ya nya eti we no containers ne wa no ena mo bejujure nya esa e di akọ no. Okay mpacho no mo di containers ne ba ase no mo bo mo nka ya ansa no mo de ba ase. Debi be panyifo no ka mu anum ka che se omo nti hwe emfiri obi a ho na omo nim se ye se ye be container bi na so no muti ye atisem bi omo ti ye na so omo panyifo no omo ka che se bibia sa ensi eti ba anu kra no e bo omo pusa ye omo nwanwa se ye sori anopa na container sa basisi ya enu kra nti no mutumi tu anamo bebre no. Okay mpacho na dia na be ka che o mampanyini oh yes no ya baro no ya ekroma ya na ewo na wo hwe se na ya ewo mu nse no ali this year me mani we mu ya bia school kwan ni nyama ya di bro nya wi e na be bubu ya container etibon se sika kakra yekuta no enya ehweregu ye okay ya tra umbrella any table so sa abobo kakra no afede be di bro nya etie panicho onhu ye momo because me share yeah ye wo juma ye ton adie no we form much part of the population no e Ghana have more because your sector no produce more revenue eti on to any no share na onhu ye momo
Because say remember you wo say remember ne wa no mass wo say the dodo no wa no ti say bibi sase a ye nim de etimi ba obetumi ko tene fie na on film ana esu a community suicide enti on me pa ne cho on tu eni no hwe na on di boaye me da se pa se on me twetwem me so me da se pa ayo ahwefo a mo hwe ene omo a omo wo Rawlings Park ase mo amahu de ekoso wa ase ane enyoma bebre na ekoso wa ase na me a me di dwumadi ehu chia me the friend Oma Sheriff Jr. reporting for Ruby News, Accra.